Kalong ka jingker khu ka bakrau na ka banta ki pai runget Catholic jong ka balang Shillong Madanriting bala ai nam hau Chris usim ka bahap hapo ka Bathymmai Parish bakala yo ela ka jong ka Parish. La Plie ka ni ka Parish the Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ka jing senran rangkat lang jong Vicar General ka Shillong Archdiocese Padar Richard Majau, Padar Augustine Kotala, Parish Priest ka Saint Saviour Bathymmai Parish, Padar Tobias Kharap Kenta, Parish Priest ka Saint Paul Parish Upper Shillong, Padar Silvanus Nongkenri, Parish Priest ka Maunyangla Parish, Padar Theophilus Sotun, Parish Priest ka Saint Dominic Savio Nongra Parish, Padar Bernard Lalu, Parish Priest ka Laj Umkra, bat kiwe ki Padar. Hakane ka sngi latung bat IT ru yau Padar Bresson Paul Rani kumu Parish Priest Beningkong, jong kate ka Parish, bat yau Reverend Padar Ogi Warba kumu Assistant Parish Priest. Hagani ka si ka bakrao, jong gani ka Shillong, Madanriting at Maushibut. Sayoy gani ka Parish Bathymmai. Ngai mo yung Plie, hagani ka Khubor, hagani Klima. Para BGB, Richard, Majau, para Bernard Lalu, Chancellor, para Agustin Kutala, Parish Priest Bathymmai Parish, para Saint Paul Rani, Parish Priest Bathymmai Jongani ka Parish, ki Father Baro Badanhani, ki Sister Baro Badanhani, ki Brother Pi Baro Kinong Tre Balang Jongani ka Shillong Madanriting Maushibut, Ngarai Bapila Tre Shitom Hagni Sni, Blame Berku Kerpang Yapi Baro Kinong Palo Kibi, ki Konsarna ki Kanari Baro Badanhani, Choir bat kena duwan kajing kublai yapi da kajing ye bat kajing gerku gerdo yapi baro hagani kasi ngiwan hani ban Plie gani ka Parish Bathymmai balai nam hau Chris usim bat daytan gani ka Parish ka diocese changi bayo gani ka nam u Chris usim pilong ki badan mo Niai sundan da ka tem che Plie unong Peit nong sumar unong ri nong dai pi jongane ka balang Shillong Maushibut bad ka Madanriting hinyo sundan da Plie usim jong kisim fitip ha wei usim ni don bun kisim hagari khasi jantia changi bad kisim perthai dan bun Hangi hari kasih jantia jungi, kibayar semua sukher ki kun kirayot. Henry Neil Jisu balong compare, laina di usim jong kisim. Balong ru Plie, balong utrai jungi Yesus Kristus. Ubari basumar yang i habun ke kelemat. Nama kata Yesus Kristus long usim jong kahima bening. Baru kuat yang iru bagi but ya kajing long jo kahima bening kajing long kahima bening galong gani kajing ye jing sok jing man baha dei hadin bau jisu rajab ya kajing ya andau lami pan ya kajing ya ulapen pau syai kedar ya kajing long sim jebu halo kajing tau baro halo jengi baro iwei kamtam ki bangai jebu Hani ka pausyai ka jinglong sim jugu ka bangai tu rupa. Usim masai kuat ya ki pop ke sang ki jongi ki briu. Daga senam jugu halor ka jing pena. Banwan ra hangi ya ka jing sup. Hapadeng jong ki bat ublai. Hapadeng jongi ki briu bat ublai. Ban iye markeliam. Maka jimi paju ka loy ka jing pen Khuboram. Jong ublai pa yu Yesus Kristus. Banlong usim joka beneng baka kendal baru ke wei usim la penai ki priu na ka jinja baru gilalai na ka jinja na mau Jisu de usim ubala pensle jo utrai bala pensle om na ka beta ka burom ka nam ne ka bor ka spa andre bala pensle na ka beta ka jat priu banyalap ulawan banyalap ya Khubor bapa Syekh bedok man pen menaji ngai lut koi di man pen Peit ki balla man pen koi ki bapang bastom baro
Ujisu pelong himaju yabaro ki papang masidam ki beduk ki patengan ubelai lo ya ki beri baro gubernong Marcos iwe akenda maksa Ujisu pelong yabaro ki bangayu balau usim jongki manga mapiru ki langai ujisu de usim jungi ban pelai naga jinglong duk ban penbiang ya ki badon kam Kumang iya kospayu ane siway, nriu iwe kanai sai sawajan wat, upsai sanajan wat, bat sai paiba bat ter. Kai maju Jisu amdan cinglek Shillong kemat lana baro nyarkat kerdan baro pa hakman Jisu walau sim jongi, kubong Matthew san sapusan. Kai maju play kalau yang i baro kinampak. For the canonical erection of the parish to Christus Aim, Madanriting, East Khasinews District, Meghalaya, India. Victor Lindor, by the grace of God and in favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this degree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful in the territory of the parish of Bathymmai, and in consultation with the Presbyteral Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this degree, divide the territory of the above mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated to Christ the King, to be known henceforth under the title of Christus Aim Parish and Madanriting, East Khasinews District, Meghalaya, India, 793021, with effect from the 12th day of May 2024. The boundaries of the new parish, comprising of the southern portion of the hitherto Bathymmai parish, shall be as follows. On the east, Nongrat parish. On the west, Khubor parish. On the north, Bathymmai parish. And on the south, Khubor parish and Madanriting parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of canon law, given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 3rd day of May 2024, signed by Victor Lindor, Archbishop of Shillong, by the order of the Archbishop, signed by the Chancellor. Hadirin Malaya Snow, yang kata hukum pen manusia ni kini ke Parish Plie, kini ke Parish Plie kita tuplang, ia ke Madanriting Bosco. Dan mentang pendapat ia ke Jingtung ia Parish Bathymmai. Ke Jingtung Parish Priest, Victor Lindor, Archbishop ke Jalan Shillong. Da ke Jingai Plie, bat ke Jingbit ke Khet Apostolic. Ke Jinggerku bat ke Jingkublai. Yang nong etrelang be jungi how Jesus Christ, Reverend Father Bresson Paul Rani. Dagane sipi ngatungi api komunong syarai ya ke Parish jong Christus Aim Madanriting, East Khasinews District, Meghalaya. Bat IT api ya ke syarai bapura jong imensiem baro ki bahagani ke Parish. Rangka baro Khubor ki ikhtiar ki kamram bagi cimentoy katung kaay balang bat kidustul bajudon apo kejalan yang ba nalor kata apen kamti habhi ya kene kam hagkharal tarik ujemang arajar arbusar pin mentre kam ya Khubor Parish Chubi nadu hagkharal tarik ujemang arajar arbusar hadu pada penbait de kumboipan Lai Shillong nangkat berkemuhor bagi jusai keteng jengah akalai dari ujaman araja besar.
Sai Victor Lemdok Archbishop Jelanyamba Shillong. Hari raya sengau yang kena kasih tungkam, akot mentai yang pada bersen pon rani bankrai kejuban nak. Baru itu ajar jar Nga Reverend Father President Paul Rani ngani scam bat Plie ke baro balakan thup ak jingpla ke jinget kumni ngane hawe uplay ukpa bran bor baro unong thau ke beneng pakai kendau bajong ke baro kibangila panyui bat kibangimla panyui bat hawe utrai Jesus Christ ukun mamarwe jungublay bat balakha na ukpa na do kabom jikut uba ublay na ublay uba ka jingshay na ka jingshay ublay basisya na ublay basisya yaw balakha om siyam lathaw uba ka ju ka jinglong tenray kumukpa da uba lathaw ike baro uba na ka banta jungi kibriyo Pernah kebentar kecipan iam yangi ulahyan napneng. Bat ulalong doa daw mensiam bakut. Na kamaria tisati bat ulalong priyo. Lasat at naru yu na kebentar jungi. Ulasya ben yupo Pontius Pilatus. Ulaya balatet yu. Bagamipat ha kabalay singi kakum kejento. Ulakiyo siya beneng. Lasyong kamon udung pa batuman pat da kajingdon burom ban bisyari kibaim bat yakibaya kihima jungu kamdon jingkut badhaw man siem bakut utrai uba jingim ubami naupa banaukun ya balamani bat burom rengkat berukpa berukun ulakren da kinuitu lupa Badha kabalong kaway, kabakut, Catholic, bad apostolic. Nga Plie kaway kabaptisma, nagabenta kajingma bigipop. Bana kamilanti kajingipat kibayap. Bada kajingim hakapartay kabatangwan. Amen. Nga bats kantriang yakata baro kabakantup hagaktin jungublay, yakabalatho ni kabalaay pateng. Ngapadiang ya baro ke sisa sepang ke jinget baka kolong breman brio ya ke bala pensisa berhikai da ke balang laha kurkom ke basnguping ni lengba ke cikai ke bajulong ke badai hop kamtam itu ke bedai berkemaya juga jinget juga balang bukut ujung pris ni capang ke sakramen juga capang ke ciknya juga yukaris bukut Pajapang ke jinglong kli jong bishop karong. Menjawab ni batpas kami juban nak wah ansai ya ka soy ni ka juban nak jengi ingkadu faraoki bagi assistant parish priest bagi common witness ya ka ni ka kam bar we ni kiram ba juga ni ka parish ba disto
Hangani por Hadaram bachini usa ta ekani ka duan namar breng shakri jam duan sado bakta saudong jogane ka duan Archbishop of Shillong, Dakine Bishopi, Naiti Api, O Reverend Father Bresson Borani, Mentagasi Madanriting German, Arajar Atusa, Yakajinglong Try, Halor Kanika Parish of Presus Madanriting, Es khasinews Renkat Badbaraki Hawk, Bagajimentoy, Balapenias Noaka, Upa, Barapon, Barumense Bakoi. Amen. Pilayo Parish Pi ngit hak di jam ni. Di khot yau panar maniakma ai Lapen songkun shu yakni kasngi da jingwan shimbanta shir hemlang ki babon ki riunyam ki long kemi long kpa ki khon samla ki heb baret bat ki babon ki Peit ringet ki balawan na keleng ki Parish marjan. Hakano pai sngi hadian ke mas pekut ladon saka jingmani sakramen balayalam da Reverend pada Richard Majau buat seki program jinglek kemen ya kasngi sedang jong ukris usim Parish Madanriting. Khuborjylla Jisu hari ini jinglet sakramen. But ida semua you play nak kita jing crown ko play line hak jing yang kecuni. Khuborjylla Bosco ketika jing note jang di propagate banyo ye ka Parish ke Bathymmai hang ni po Madanriting. Bon bahagi propagate juni kila kren ye kata ketian lanu gin siyo Parish. Lanu gin siyo Parish ni la dwai bernila yai ye kita ke presidia Khubor po kapalang Katolik Khubor na kabanta juni kumnu ban play ya Parish bat ngila dua Islam ha kum ki bangen bada tuju por kum ki nong sharai apo kata ISIS ngila dua Islam ha na kabanta kini naman Yesus kini kedan shibut ba ki jingi kundu hoi ki jingi kedan berbor ha ki jingi kini kira ki bangi shem ki jingi kedan berbor Hendai ngila duai, bat buat kila penkit mau ni bat kila ong selu betul karai, kabang ngila rai bawa ke Presbyterian Council. Ngila iki sunghat duai, yai ab kandiat nama kidan kira berenkam. Tekopta ngila ship ye kini karai, pan Plie ye kini ki Parish, nyok kini ki Parish, hak kini ka Archdiocese kecil. Ngila Plie ki file ki beren, ngila Shillong hak ke Presbyterian Council. Nilai keren berki bahalor, jangki sengloniam ki bahag lagi di Parish, but naga council ni lashim ni karai, but nimshim lashim ni karai, kedek haki di port ki belajar, but ki council members ki loy ni lashim ni karai, beli nimshim no ki senja ki berengkam ki long ki tuai shwa, doai, but ni la tuai, but ni long ya ki prabagi jengah keleng jaga. Subhat wai nama ketiga senjata kemudian kaum mahatu kata-kata. Giran kaum ni Khubor ke jong play ini jin sendan ke jong play. Dehar kata kaum bangila penolong bat ketiga Parish ke bahan real kabangila play ketiga ISIS. Kuma play so ya bisa bila weri hak arbu trek in the place ko ke Parish hang tay po mabudan. Habang ipet ya ki baro ngisu tu kita ki jituna haki ni ki center kibon ma ki jituna hene bangi pe ke jinship han jo ke parabaget haki barang shnong ke bere kani ka ai sini
Kini kalau ada sini. Habang Yesko yang Khubor sebab Madanriting. Habang Yesko yang Khubor semau sebut. Habang Yesko yang Khubor kita langsung berbeza. Ngilong ngidyak cakap. Kani kita kam ke jonggle. Lada ni apa begini orang kata kejaga ke bahaya. Lada ni apa kita structure begini orang. Kadang berlong lalu pengalaman Plie ke Parish. Ngilong Khuborjylla tum kataisis kadai kejisian hanjung ke perangai. Habang bahador kalau yang ini ngalah share ini hatilang jaga. Mahabaki beriu kila kili keika strength jo bidu kataisis. I yaki strength but yaki weakness jo bidu kataisis. Ka strength bahakmatu kabor bahakmatu juni. Kamde kaspa kapol ne kamde ki structure ne tadi ini kilindok perkiraan ka bahakmatu ka strength juni. Kadi kejisian hanjung perangai. Aku Yesus, ni mana ni aku Yesus, ni IT ni aku Yesus, ni syariah ni aku Yesus, ni simpiang, sakoi kejawab, ni syok, ni simpiang, sakoi kejawab. Shimga number jawab, arspa atho. Junior choir sing Lady Magdalene kapag school siya kaway gajingway kabalasyon naka kot rinti beneng kabakirteng may beneng bayit kutay soka. Hey, hey,
Bisa